Hello, I'm Tekmo. And tuni lesson takat kipan nima. Ina lesson pen a scale in G major scale pen ina. I zong ina tamat fusion pen ma fusion is china G scale sunga omlo note te dong kizang ni in ilaya bang pan pan hiam chile G major scale le into ben ni panila ki banding mo jana ya major third fighting fifth major 7 I kick the fifth mo so major third a number in again it's like 7 1 3 5 7 6 5 3 okay chena 4 flat 5 6 8 like a third of biking mo outside note G scale so I'm note pen here C sharp or D flat C to C sharp aman lang do intum ni sila gitu thấy mà cho cái trên đó ya non masa tum ding non na tum lo ding na strike ding mà hammer on pull off hammer on pull off, hammer on, pull off, hammer on. To pen here formula le a shape lo na ding na to pen to na zo ke chen ya dam do pai su ding mo sorry na symbol le anot jong yang piang ni na to nan en kom la sin nam da na sin su ding to ke chang khat ve na khit chang na hi an nek atop na no khat ve ta pai su la sin to le na khut mang the movement mo to ong hoi zero ni